سلااف و دەمن خۆش گەلی تەماشەوانن دەمێ لە هەڤگەهاندنا کوردان کورد کۆنەکشن ji bo we diyarî ne. Ebuê hêviye ku em Kurdan bigehîne ê ku serhatî û bûyerên li cîhanê de qewmî pêk guhorîn, dexîlê şemo ji vêrê ji Essedoya dengê Amerîka li Washington DC dê gelwe. Di bernama îro da em ê bersiva van pisyaran bidin. Erê rêketina aştiya Tirkiye PKK mumkin e? Çima Yeketiya Ewropî danûstandirên endametiya Tirkiye ragirtine? Erê munawerên leşkerê Emerîkî Urdunî amadekariye ji bo danana herêmeka bêfirîn li ser Sûriya? Dirametê bi cînatên guhertî çendê xizmeta çandinê û kêmkirina birsê dike? We divê wîselê dûser bibînin? û piştî wergirtina qehremaniya beşê yekê ya yaneyên Virginia, qonaxa bê ya yaneya Kurdistan ya futbolê çi ye? Slavên dubare temaşevanên hêja. Berî ku rêberê zîndankiriyê PKK Abdullah Öcalan peyamê xwe ji bo qonaxa duwê ya danûstandirên aştiyê digel hikûmeta Tirkiye bi rêka rêberên Partiya Aştî û Demokrasiyetê BDP rabgehînitin û daxwaza zelaliyê di tevaya qonaxên pêvajoya aştiyê de biketin, lêre li Washington senterê vekolînên Tirkiye li binyadê Rojhilata Navîn di konferansê xwe yê salane yê çarê de panêlek taybet rêxistibû li jêr navê rêkeftina aştiya Tirkiye PKK mumkin e? Kurd Connection li panêlê amade bû. Bütün bu konumlarda tavrımız çok dik bir duruş oldu. Beşîr Atalî cêgirê Serokwezîrê Tirkiya siyaseta AK Partî ji bo hilanîna Tabo û qedexeyê li ser pirsa Kurdan li Tirkiya weka pişkeka şoreşa bêdengiya Tirkiya bi serkêşiya Partiya Dad û Geşekiriniya Serokwezîr Recep Tayyip Erdogan danazkirin. Ama şu anda لەم پرۆسەی ئاشتیەدا هیچ ڕێکەوتنێکی نووسراو نییە و هیچ سۆز و پەیمانێکیش نەدراوە. یەکەم کۆتایی تیرۆر پاشان کێشەکان بە ڕێگای وتوێژ و دانانی سیستمێکی سیاسی چارەسەر دەکرێن. kendi terörüyle Diplomatê berê Tirkiya û piştavanê siyasetên Serokwezîr Erdogan Volkan Bozkır ji civata niştîmaniya Tirkiya bawer diketin ku dû egeran rêk ji bo danûstandirên aştiyê digel PKK xweş kir. Heza Kurdên Tirkiya ji bo aştî û rawestandina karên terorîstî û herwesa geşekirina Kurdistana Iraqê. ئەم دوو هۆکارە مای ئەوە بوون حکوومەتی تورکیا هەنگاوی بوێرانە بنێت بەرەو ئاشتی و چارەسەرکردنی کێشەی کورد. لە 6 مانگی ڕابردوودا هیچ کەسێک بەهۆی کاری تیرۆریستیەوە نەکوژراوە. ئەگەرچی تا ئێستا ئەنجامەکان دیار نین، بەڵام هەموو لایەنەکان گەشببینن. بەرزی و نزمی دەبێت، بەڵام هەنگاوی یەکەم زۆر لە هەنگاوی کۆتایی گرنگترە. Erê ji ber çî Brêz Bozkır şirîkê danûstandirên aştiyê bi komeleka tîrorîst didet naskirin û wan danûstandina weka qenciya hikûmeta Erdogan, egerçî Partiya Aştî û Demokrasiyê jî BDP rolê mezin dibîne weka nimûneyên Îrland û İspanya. بۆ دوا ڕۆژ بۆ ئاسایش بۆ ڕاوەستانی کوشتن و پاشان پێکەوە ژیانی ئاشتیانە لە تورکیا و لە هەرێمەکەدا دەبووە ئەم هەنگاوە بنرێت و ئەرکی هەموو لایەنەکانە بەردەوامی بەم پرۆسەیە بدەن. هەرگیز پێشەوە چوون بەدی نایەت ئەگەر بیر لە ڕووداوەکانی ڕابردوو بکەینەوە. لەم قۆناغەدا دەبێت لاپەڕەکۆنەکان هەڵبدەینەوە. ئاشتی پەیامێک دەدات کە تێکڕای هەرێم و وڵاتانی تیرۆریان تێدایە چارەسەری بە شەڕ و کوشتن ناکرێت. Lê Eliza Markos rojnamevan û nivîskar li ser xebata PKK wesa dibînitin ku hikûmeta AK Partî hez dike BDP ji proseyê aştiyê dûr bêxetin û arasteya danûstandina bi heza xwe bilêvînitin, li wan wê guman heye ev pêvajo li vî demî ser negiritin. So to the extent that the BDP is hoping to be a main player, li demê BDP bi hîviye bi bidlayanê sereke Ewrobiru dijberiya Erdogan dibe ku hez diket rastaxû digel Öcalan danûstandina biket. Ji ber ku AK Partî hêşta hizra çareseriya leşkerî diket û divêt ew biryara bidet û li gora heza xwe guhorîna biket ne li gor daxwazên Kurdan yan PKK. Lê ev ser nakeve ji ber ku BDP nêzîkî Öcalan e û rêka peywendiyê wî digel Qendîlê zêdebarî ku wan piştevaniya Kurdan heye. Ayşe Çelik profesor li Zankoya Sabancî bawer diketin guhertina maka zagonê pêngava herî giring e di pêvajoya
دموکراتیکردنا ژیانە سیاسیدا و ئەگەر تێگەشتنەکە هەفپشک ji bo aştiyê nebitin bi dest ve înana aştiyê nemumkîn e. ترسا جهاف دناف دوای پارتیین سیاسی ده هەیە. ئەوجا ترسا ji پارتیین ناسیۆنالیست، ساکولەر û lî yan nijadî bit، ew tirs wêneyên aştiyê şêlî diket. Divêt aştiya Tirkiye ne girêdayê danûstandinên hikûmetê û PKK'yê bit, belkû pêvajoyek berfiraha civakan bit. Christopher Harman lêvakol li ser komalên teroristî li cîhanê û danûstandinên aştiyê digel wana dibêjitin çend PKK rêxistiyek neadetiye hind danûstandinên hikûmeta Erdogan ne asayî ne çunku danûstandina digel kesekê zîndankirî diketin lewan hojdariyeka ne asayî jî jê re divêtin. Bîneran li heftiyabê jî em ê berê xwe bidin ka Kongresê Emerîkî çawa demokrasiyeta Tirkiye dinirxîne piştî nêzîkî çend heftiyên xwepêşandan û nerazîbûnên dijî siyaseta hikûmetê. û her li van deman Êketiya Ewropî biryarda danûstandinên endametiya Tirkiye dê êketiyê de ragiritin heta demekî direngê ev sal. Ragirtina danûstandinan ji encamê giraniya Almanya bû ku dibêjitin divê ev e peyamekê nerazîbûna Êketiya Ewropî ve ji Enkerê re ji ber serederiya wê ya hişk digel xwepêşandanên dijî hikûmetê. Maf raport ji Londonê heye. Êketiya Ewropî li ber bû daxwaza Tirkiye bo endametiya komala 27 welatan vejîn teve û çavareyê ropelekî nû hat kirin lê tepeserkirina xwepêşandanên dijî hikûmetê lê çend bajêrên Tirkiye gelek welatên Ewropî tirsandin. Wezîrên dervê Êketiyê bi daxwaza Almanya deng da bo ragirtina danûstandinan heta meha 10. Der beide Aspekte ausreichend berücksichtigt. Einerseits Ji aliyekî ve em nikarin wesa xuya bikin danûstandin tê nekirin her weku rûydanên rojinborî nebûne. Ji aliyekî dî ve divêt em piştrast bin stratîjiya berjewendiyên mêyên dirêjdem parastiye. gemeinsamen, allseitigen, strategischen, langfristigen Interessen gewahrt werden. Bê baweriya taybetmendan biryara paşxistina danûstandinan praktîk bû. Eva parastina navdengê layenên pişikdar e. Kes hez nake dibêjitin ev proseya beref şopeka ne diyar dicitin heta hilbijartinên Almanya çunku ev dê babetek kêşadarî hilbijartina bitin. Lê meha neh îlonê helbijartin del Almanya bên kirin. Partiya Şêwermend Angela Merkel ya Parêzyar dê bername helbijartinan da dijatiya endametiya Tirkiye di Êketiya Ewropî da dike. û wê gote desteya bazarganiya Almanya Tirkiye ew li ser helwestê xwe rişte. Li sê hefteyên xwepêşandanan da li seranserê Tirkiye 4 kes hatin kuştin û nêzîkî 7500 birîndar bûn. Gelek welatên Ewropî dibêjin bersiva polîsan gelek ton bû. Lê Serokwezîr Erdogan ji helwestê xwe nevegeriyaye û dibêjit kiryara polîsan qehremanî bû. Serokwezîr Erdogan demeke xem bi endametiya Êketiya Ewropî nemaye. This can be partly explained by his longevity. Pişkeka vê tê şirovekirin bi demê dirêjê desthilatê û rastiya ku çendîn welatên Ewropî bi taybet Almanya û Fransa hez nakin Tirkiye li demekî zû bibte endam. The European club anytime soon. Brîtanya digel hindek endamendiyên Êketiyê naxwazin Tirkiye bibite endama Êketiyê. Turkey has huge economic potential at a time when Europe is. Tirkiye aboriyekî çavarêkiriyê gelek bihêz heye li demê ku Ewropa ji rûyê siyasî, aborî û demografî ve aloz bûye. Ev e berova jî cudahiya hember dînamîkiya Tirkiye ye. Her li vî demî şaredarê İstanbulê hişdariyê ded ku ev nerazîbûn dê bibin egera hindê ku bajêrên wan delîveya mêvandarîkirina Olimpîkên havîna 2020 ji dest bide. Rêkxerên Olimpîkan dê êk ji sê bajêran İstanbul, Madrid û Tokyo dest nîşan bikin bo mêvandarîkirina yariyan. Fexriya Doskî, dengê Amerîka. Leşkerê Emerîkî dû heftiyên rahênanên hevpişk digel leşkerê Urdunê bi dawî înan lê hinek serbaz û hinek dezgeh li dû xwe hêlane. Leşkerê Emerîkî got wan ji mareka firokên cengî û mûşek havêj hiştin ji bo alîkariya Urdunê di serederiyê de digel gefeya şerê navxweyê Sûrî.
فڕۆکە جەنگیەکانی جۆری F-16 و موشکەکانی پاتریۆت لەسەر داوای ئوردون دەمێننەوە. کاربەدەستانی ئەمریکا دەڵێن مەبەست یارمەتیدانی هێزەکانی ئوردونە بۆ ڕێگەگرتن لە پەرسەندنی قەیرانی سووریا. وەزیری بەرگری ئەمریکا لە لێدوانەکەیدا لە زانکۆی نبراسکا ئەم قەیرانەی بە ئاڵۆز وێنا کرد. It is developed along dangerous sectarian lines. بە ئاراستەیەکی ترسناکی ئاینزاییدا پەرەیسەندووە و جیاوازیە مێژووی و ئاینی و نژادەکانی ناوچەکەی هەڵداوتەوە. ئەمڕۆ و شاڵۆزە بەرەنجامی دەبێت بەسەر بڕیاردەرانی ئەمریکاییەوە. لە دوو هەفتەی ڕابردوودا هێزە سەربازیەکانی ئەمریکا شانبەشانی ئوردونیەکان و هاوبەشەکانی تر لە ناوچەکەدا مەشق و ڕاهێنانی زەمینی و ئاسمانی و دەریاییشیان کردووە. بڕیاری هێشتنەوەی فڕۆکەکان و موشکەکان لە پاش مانۆڕەکان نیشانی پەیامێکی بەهێزە بۆ حکوومەتی سووریا تا توندوتیژیەکان لە ناوچە سنووریەکان دوور بخاتەوە. ئەم بڕیارەش پاش چەند مانگێکە لە دانانی موشکی پاتریۆت لە تورکیا لەلایەن ناتۆ و ئەمریکاوە. ئێستا بۆچوونەکان وهان کە بوونی ئەم موشک و فڕۆکانەی ئەمریکا لە ئوردون لەوانەیە بۆ سەپاندنی هەرێمی دژە فڕین بێت. کاربەدەستانی لەشکری ئەمریکا دەڵێن ئەو بژارەیە پێویستی بە وابەستەیەکی گەورەی ئەمریکا هەیە لە ڕووی دابینکردنی هێزی سەربازی و سەرچاوەشەوە. سووریا یەکێکە لە وڵاتە مەعرەبیانی سیستەمێکی نۆژەنکراوی بەرگری ئاسمانی هەیە و لەگەڵ رووسیا و هاوپەیمانەکانی تریدا کاری لەسەر تۆکمەکردنی تواناییە لەشکریەکانی کردووە و لە ڕوانگەی لەشکریەوە لە وڵاتانی تری عەرەبی بەتواناترە. وێڕای بڕیارەکەی ئەم دواییەی واشنگتن بۆ دابینکردنی کۆمەکێکی سنوورداری لەشکری بۆ ئۆپۆزیسیۆن وەک ئۆباگی دەڵێت بەگشتی سیاسەتی ئەمریکا بەرامبەر سووریا ڕوون نییە. تێکرای گشتی لە شیانەکانی ئەو پلانانەوەیە کە لە پنتاگۆنەوەن هێشتاش ئەو تێکراییە ڕاستەقینیە نییە و بێ لەوەش هەر ئەپڕاسیۆنێکی لەشکری دژسووریا پارەیەکی زۆری تێدەچێت و زۆریش سەخت دەبێت. تا ئێستاشی لەگەڵدا بێ ڕێبازی وڵاتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا بە ئاگاهیەوەیە و هەروەها بەکاوە خۆشە. بەڵێن ساڵح بەشی کوردی دەنگی ئەمریکا. و بنیادê xelatê xwarina cîhanê xelatên ev sal dane sê zanaya ji bo rêzgirtinê li karê wan yê pêşxistina dexlûdan û berhemên bi cînatên guhertî. Berî ragihandina dana van xelatan li Washington xwepêşandan hatin kirin li dijî vê pêngava zanistî. Roja çarşembe Wezîrê Derve Amerîka John Kerry got Amerîka piştevaniyê ji rewişta biyoteknolojî yan ku zanista zîndekî dike bo berhemînana dexlûdanî ku li deravên tengaviya wekî heşik salî û rabîna lêhî tîfanan perbikêre. Dexlûdan bi vê rewiştê bê bikarînana gelek ji kod û semayê şîn dibe. ئەمجا دەتوانین هێندێک پارەک پاشەکەوت بکەین ژینگە و ژیانی خەڵک بپارێزین و بەم دۆزینەوەیە ئاستی برسیبوون و بەدخۆراکی کەم دەکات. بەڵام گرنگەوەیە ئێمە لە ئاستی بەرپرسیارەتی دواڕۆژدا. بڕێزکێری وەکی ڕێڤەبەرێ دەستگەها World Food Price Foundation ئاخەوی و باڵیۆزێ بەرێ ئەمریکا بۆ کۆمبۆدیا کێنەث کوێنن ڕاگەهاند و مارک ڤان مۆنتێ بەلژیکی مێری دەڵک چلتن و ڕابرت فرالیەن ئەمریکی دەست پێشخەر و داهێنەرێن ڤیزانستینە لە بیاوێ چاندنێ. ئەنجامی کارەکان پێشخستنەوەی بایۆلۆژی و لە ڕووی جێنێتیکەوە بەرهەمی کشت و کاڵە کە ئێستا لە 170 میلیۆن هکتاری ئەرد شین دەبن لەلایەن 7 میلیۆن جوتیاری سەرانسەری جیهان لە 90% لەو جوتیارانە لە وڵاتانی بەراوڕۆسکان چوودا دەژین. ئەم بەرهەمانە بەرگری نەخۆشیەکانیان هەیە. ئەمریکا یەک ji welatên herê mezanên cîhanê ye hem li bikarînan hem jî berhemênana dexlûdanê ku birêya hormona mezin dibe û kompanya Monsantoa bingeh li Amerîka jî ji kompaniyên herê mezina cîhanê ye bo berhemînana xwarinê hormonî. Vê kompaniyê şiya hindek dexlûdanî ku birêya hormona çêkiriye berhem bîne ku dikare li xerabtirîn siqayî şîn bibe û ne pêşolkê dikevitê ne xerab jî dibe. ئەمریکا jî ev berheme wekî careyek bo rêgirtin ji birsîbûna cîhanî bikarînaye. Lê gelek welatên cîhanê nexwazin xwarinên hormonî biçînin ji ber ku ditirsin ziyanên di dîvda lê dikevin mestir bin.
مهابوری دستین جینگهناس و سخلمی خارنه خونیشان دانکا مزن آس جیهانی لدجی برهم اینانا خارنید هورمونی ریگه خست و خونیشان دارید کل باجره ناکس ویلا تنسی کن ببین دخواست کرن که برچسبت نمازه لخارنید هورمونی بندان. بيشنا خلكي كأورغان جوهرتي دخل نوان دهنه يانه. کەمپانیەکان بەهۆی کەمتەرخەمی حکوومەت زۆر جار بڕیاری گونجاو بۆ تەندروستی مناڵەکانمان نادات. پشتوانید برهمینان خارنید هورمونی دبیجن گو چو بلگین زانستینین بیجن گو اف جور خارنه بزیانن. هر وصا اف دسته دبیجن سرجمورا جیهانه و پر بلز مازن دبه و بیت ویا بخارنه پر بلنده. فاتی سندی دنگ امریکا. تماشاوان هجار روجا پنجشنبه بابوری برج ایفل ل پاریس هات وکرن ج گریدان راپشتی دو روزین گرتناوی جبر گراوین کارکران. دگل وکرنا برجی گریده برزی راوستیان بودیتنا باجر پاریس جبلندیا 324 متران کمپانیا کو برجی بره و دبتن گوت دانستاندن دگل اکتیا کارکران سرکفتی بون لیویچه زانیاری لسر ناوروکی ریکاتنی ندان تخمین های هر سال لورزی هاوینه 7 میلیون گریده دچنا سری برج ایفل. او یانه کردستان یا فوتبول قهرمانیا پشکا یکی یانین ولایت ورجینیا بر و کتنا پشکا یانین پتر ناسکری لسر آستی ولایتی ده یارین ورزی بوری دای هاوینه تیم کردستان 8 برن ده یکی دا وکاف بو و یک جی دوراند. دو ورزی بوری دا کمترین گل کتنا گولا تیم کردستان او ده لورزی بیتن دگل یانین پتر ناسکری بلیزدن. یاریزان تیم کردستان کیف خوش بون بسرکتنی و دیبیجن قناغا دهاتی دلیویا یانین پروفیشنال وان ببینن دما لیاریزان زیرک دگرن. اف تیم سر بخویا و یاریزان بخوا خرجیه لسر تیم خوا دکن. بله تماشاوانین هیجا کویسالا کی دو سر بالا خلکی جهانی رادکیش خوا. اف کویسالا لباخچی آجلان لولایتا تکساس یا امریکی بویا. ناوی کویسلای فیلمایا و هر لوان روزان لباخچه سان انتونیو لتکساس هاته دیتن و خلق دکاره تماشا جی بکا. کاربدستین باقی آجلان دبیجن کویسلای دو سر دکاره ملوانیا بکا لسر ارده جی هر بیچ آستانگین ساغلمیه. و دبیجن چند بمینی دی عجبیا بینی. بینران هندکارن و برنامه دگل چندین برنامه دی راپورتین ویدیویی گالرین وینیان هف پیوین و بابتین دی لسر مالپرین دنگی امریکا یان دنگی امریکا تماشا بکن. فیسبوک برنامه کرد کنکشنه اوجی ایمیل امیا kurtconnection@voanews.com حتی هفتیابه داخل شما و استافی دمی لحفگاندنا کردان هیویا خوشی و سلامتی جوارا دکن.